Mpa, before me shido ya nyero. Na ala afimi, dama okunye jelmam. Lu'mat ba wum yal shaldan kan nango yalla wanya la sup sal inta shaba kala nya su gargo inta shaba ba gun bongo wula kan riyan sa su'ule ka satu kan na ka kuto ce danne in satiya ka kuto di da ban walle to sini wanya la sini shale din yara kurun buna yal timsa yal zimsa yala zungo ba hay bar nama kan nama zo to ne ko kuto nam ya dan kartiyan nam to su gargo saha bezil sugu ba anya la ashile ya agbanya la ashil nabi pombe sable munjidu kama nyi yam yabunu no nyɛ mina nsɔnse ka onam no nyɛ vele tito tinji ta shɛli ŋɔ dɔrɔtiyo ni kpambaliba piligi bɛ zipila ka chɛ bɛ zuɣu anya ŋun kam yɛ nam kparu gbayi bɛ lee biya o mi bɛ lee na naa dahimani Ŋun bia yɛn bɔri paanga ko gbaa niŋ to. Nagla an yinsilan ko. Yigorgo kpemlo wa ba wani kurgu ji du ka yel shanga niŋ di sambani la zuɣu ka ma kana kpamle kan yi han kpambaliba ni cha niŋ kpambaliba ni ka a leebi mira paɣama chira jɔbu Vuhurigu kam ku saɣatima n yɛli ni nyɛla paɣapali n kuna yuli ŋɔ hali ni zuŋɔ na ku nyɛ paɣapali Pambu zambu puuni Simingol April bia pishina ayobo asirri dal yong 26th of April 2025 badan gurga ashiri ya kpanjango pikona dundongne ka gahru nubo nda na kana tusong kara gurge so le no kopsunu 30 Ghana cedis ka datiyen ledda kwal ngun bo son pa bor lora ngunan tirsir dabsa jete nan ka pali na so tene le songa no isale kawle dembe songa mun gbawle sunsuni o tamama nyirshin ne shi ka ba pundu ko be sulkani tara har yongo tantara disha ka so wum yela ami disha ka so nyan yela kam na tinya ka wum palatba pila bagu ni yɛlli ŋɔri nyɛla ashili ayi poba nina domin na rinya adamba domin na san ba kun da bombara yaɣu ashiri yaɣumbala ashiri yaw sini din tera yela kura yela